Dad, your phone is ringing. Give me. Alo. Мына чыгып атабыз. Буйырса жарым саатта жетип калабыз. Ата, биз кеттик. Келип калабыз. Небериңиз менен эрмектешип отуруңуз. Англисче үйрөнүп. Айыл, мал сал жөнүндө ойлоно бербесеңиз, жакшы болуп калсаңыз жеткирип кетем. Альберт. Teach your grandfather English. And let him go with you in the USA, okay? Geçkенсің тойға елдің ең ақырында баралуы. Мына, кеттик. Take care of grandfather. We'll be back late. Okay. Мықты акча. Бейін мектеп түлтірі. Здравствуйте, очень приятно. Ошаннан жақсы көрбейді. Айсырайымнан мұнша көпсіңер? Ой. Болып тұр. Қалғандар менен анан таныш болады. Мақсат қойған. Мақсат! Жүріңіз. Балам, дарап келші. Açık baş teresi. Darı. Close the window. Oy. Darı. Okay. Darı. Ay balam rahmat berekem rahmat. Darap gel, tigi üstünde turat darı. Darını ap gel. Grandfather, this is a mannequin. Başkasını ap gel, başkası. Grandpa, this? Grandpa, open your eyes. Don't scare me, Grandpa. Grandpa, open your eyes. Don't scare me, Grandpa. Мамда давление түштү. В принципе, муну баары жакшы эле. Кирсе болот азыр. Mom, Dad, why don't I know my native language? Why? Tell me why. Why don't you teach me my language? It's important in this life. Sonata. Berekem de sen. Emnele de atasın. Kırgızça bilbegenden ökünüp, özün günölü sezip atat. Öyle küçüğüm. Sonatan yaşadı. Ölse bir çal ölür. Bırak Kırgız'dan til ölmesin falan. Sendey namuslu uldar turganda çoğatan ölbeyt aynar. Çoğatan ölbeyt.